Reka nongere guhikaze ukomeje gukurikirana amakuru arambuye, amakuru y'ibyegeranyo, amakuru agenda acishikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, amakuru yo kuvuga hirya no hino mu gihugu, hirya no hino ku isi, urasanga hano kuri Fever Entertainment. Kandi mwibutse gukora subscribe hano kuri Fever Entertainment kugira tumane muri aya makuru, kandi uzajya ubona n'andi makuru kandi gatanu ku kandi. Tugiye kureba hamwe uko muri Tanzania uyu munsi tariki 11 Ugushyingo 2025, uyu munsi uko byiriwe muri Dar es Salaam. Tanzania, abanyapozisiyo bamwe barekuwe nyuma y'imyigaragambyo y'amahitamo yisha abantu benshi, ariko Tundi Lissu aracyafunze. Polisi ya Tanzania yarekuwe bamwe mu bayobozi bakuru b'ishyaka itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Chadema bari bafunze nyuma y'imyigaragambyo y'amaraso yakurikiye amatora y'umukuru w'igihugu herutse kuvugwamo uburiganya. Nkuko byatangajwe n'ishyaka Chadema ku mbuga nkoranyambaga, abayobozi bane bakuru b'iri shyaka barekuwe ku gatwe ku wa mbere nyuma y'iminsi bamaze bafunze bashinjwa kugira uruhare mu myigaragambyo yagaragaye mu gihugu hose. Abarekuwe barimo Vice Perezida wa Chadema John, umunyamabanga mukuru wungirije Amani, umunyamuryango wa komite nkuru y'ishyaka God Bless Lema, n'umuyobozi wa Chadema mu karere k'inyanja Boniface Jacob. Ibyo birekuwe bibaye mu gihe prokuratura y'igihugu yatangaje gukurikirana abarenga 300 barimo 145 bashinjwa bugambanyi n'abandi barenga 170 bashinjwa ibyaha bijyanye n'imyigaragambyo. Tundu Lissu aracyafunze kuva mu kwezi kwa Mata 2025 aho akurikiranweho icyaha cy'ubugambanyi kwirukanwa mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye kwa 29 kwa Kira 2025, byabaye intandaro y'imyigaragambyo yiswe y'amaraso yahitanye abantu benshi. Amashyaka atavuga rumwe n'umutegetsi hamwe n'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu bavuze ko abantu barenga 1000 bishwe n'inzego z'umutekano mu gihe guverinoma ivuga ko iyo mibare yabayeho kukabya. Kiliziya Gatolika nayo yamaganye ubwicanyi. Kiliziya Gatolika muri Tanzania yamaganye ubwicanyi, ivuga ko igihugu cyatakaje icyubahiro cyaco imbere y'Imana. Ibikorwa nk'ibi ni icyasha imbere y'Imana. Impungenge ku isura ya demokarasi. Reka turebe n'impungenge ku isura ya demokarasi. Ese kuri demokarasi isura imeze uti? Perezida Samia Suluhu Hassan watsinze amatora arashinjwa n'abatavuga rumwe nawe guhiga, gufunga no gushimuta abamunenga ndetse no gukandamiza amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi. Abasesenguzi muri Africa Union batangaje ko amatora atarajyanye n'amahame ya demokarasi, bavuga ko habayemo kwiba amajwi n'ibindi byaha by'amatora. Perezida Hassan we yakanye ibyo ashinjwa, avuga ko amatora yabaye mu mucyo kandi ko igihugu gikomeje kubahiriza uburenganzira bwa muntu. Mu mwaka ushize Hassan yari yategetse gukora iperereza ku byavuzwe gushimutwa kw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko kugeza ubu nta raporo y'iperereza irasohoka. Abasesenguzi bavuga ko nubwo irekurwa ry'abayobozi ari intambwe igaragaza Tanzania ikiri mu icurabone rya politiki rikomoka ku matora yavuzwe muri iganya, kandi ko uburyo ubutegetsi bwitwara kuri dosiye ya Tundu Lissu buzaba ikimenyetso gikomeye cyaho demokarasi y'igihugu igana. Reka mushimireho twabanye muri aya makuru, kandi mwutse gukora subscribe niba utayikoze kugira ngo tukomeze tubane mu makuru kandi gatanu kandi. Murakoze, komeze kugira ibihe byiza.